Hosana aking kagatasan. Hosana, 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 Hosana aking anak ng David. Ngunit daratang, ngunit daratang, kinaliuning ginuwalya. Yaring hari naning Israel, Hosana aking kagatasan. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana aking anak ng David. Ngunit daratang, ngunit daratang, kinaliuning ginuwalya. Yaing hari naning Israel, Hosana aking kagatasan. Hosana, 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 Hosana aking anak ng David. Ngunit daratang, ngunit daratang, kinaliuning ginuwalya. Yaring hari naning Israel, Hosana aking kagatasan. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana aking anak ng David. Ngunit daratang, ngunit daratang, kinaliuning ginuwalya. Yaing hari naning Israel, Hosana aking kagatasan. Hosana, 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 Hosana aking anak ng David. Ngunit daratang, ngunit daratang, kinaliuning ginuwalya. Yaring hari naning Israel, Hosana aking kagatasan. Hosana, Hosana.
David, muling daratang, muling daratang, kinagiyuning Ginoo yaring hari naning Israel, Hosana kay kagatas-katasan, Hosana, Hosana.
panalangin tamo. O walang hanggang Diyos sa malugod ang pon maganaka, binyeme king metong ketawan Yesu Kristo ing talapan at busmi, ban maging uliran niya king ganap pakapakumbaban, king pamikatawan ng tawat king pamidaw na king biyan na king krus, ti paraning malmong kaburian, sa upan mo kaming makaibye patutu di kilkeka, king kapamilataning pamakitulad mi kaya, at gawan mo kaming matampang mirakayanan king pangasubling mebyena. Itiyadwan mi keko, O Diyos, king kapamilatan ng Heso Kristo ng anak mo, ama bibiyampon mag-ari kambe mo, king kame tunganing banal Espiritu, manggaman king alangangga. Pamasang ibot, king libro ng propeta Isaías. Tiro na ako ng Ginong Diyos, nung nano ing sukat kong sabyan. Ban, apasik nangan kula ring may babayatnan. Diri na akong sikanan balang abak, ban pakiramdaman, itang ituruna kanako. Diri na akong pamanalaskas ning Ginoo at ekulinaban o ginulot keya. Inarap ke ing gulot ko, karetang mamatbat kanako. Ekula inambanganan, inyang inomis dako. Inyang sepulyot doring balbas ko, at pigluran ing lupa ko. Dapot, ing insultura, enako anano balang, uling ing Ginong Diyos, yo ing kanako babye kasaupan. Sinignangan ko ing lub ko, ban api batakula, balo ko, king eko milako dangalan, ing amano ng Ginoo. Salamat kin Diyos. Ding sablang menakit kako, kalian dako. Pipiling doring buntukra at pitoya-toyara ko. Ngarang sasabi, ing Ginoo, yang kekang penaligan. Bakit ngeni nakapapansinan? Noong kalugran nakapin, bakit naka sasagipan? Padurutan dako ring aso, kukubkuban dako ring marok at tao. Gamat ko bisbos dala pati na ring bitis ko. Kanakong butol, kakulang abilang. Karelang pirakayan, susulod kong imalan, at kakong tibabal, karelayang pisugalan. E kasana lalaot ka na ko, O Ginoo, datang na kang agad, o talapag ligtas ko.
isalita ka ang lagyo mo karing kakong kapatid, at ika ang kakong purian, king karelang kapulungan. Ikong makitakot king Ginu, purian niya. Ikong sablang lahi ng Jacob, parangalan niya. Pamamasang iba't, king sulat ng San Pablo, king kapulungan karin Filipos. Bagayan yu ing pamiisip ng Kristo, bistama na tsukeyo ing panga Diyos, makanyan man na pinilit ing makipanteking Diyos. Bagkus linubas na ing kayang sarili king sablang kamalan, may kiwangis siya karing tao, at kinwana ing aske ning metong ayalipan. At king pamakiwangis no karing tao, migpakumbabayang maygit karing sabla, at meging mapamintuyo ang gaking kamatayan. Ang gaman king kamatayan king krus. Uli nito, ing Diyos naman, pepaygit ng emunano at dinina ng lagyong mimigit karing sablang lagyo. Inya king lagyo ng Jesus, sukat lang siklawod ding sabla, dingkin karing banwo, dingketi king yato, at dingking lalam na ning yato. At ding sabla, sukat dang ipasyag, king Yesu Kristo, yaing Ginu, king ikaligaya ning Diyos ibpa. Ingamano ning Ginu, Salamat kin Diyos. Ing pamaylasan ng ginutang Yesu Kristo agpangkang San Mateo. Kanito, in netong karing 12, itang milagwan Judas Iscariote, may kikitya karing pamuntok ding saserdote, nga nang kinutang karela. Nano pong ibiyayo ka na ako, nung saupan da kayong makarakap kang Isus. Bayaranan din at lungpulong kwaltang pila, manibad na kanita,
menintundeng pamikatagon Ihudas, ban a intrigane karing pamuntok ding saserdote. King mumuna ng aldoning pesta ng tinapeng alang lebadura, linapit laring alagad ng Jesus kaya at ngarang mengutak. Bukarin mo buring isadyami para keko, ing apuna ng Pasko. Puntalan niya itang metong ataw king syudad, at sabyan niyo kaya, ing maestro sa sabyana, ing makatakda kong oras, miras na. Buri kong pagmasusyan, ing Pasko, king balemo, kambera ding alagad ko. Depatan ding alagad ing penabili ng Jesus karela at si Jara ing apunan para king Paskwa. Inyong mabengina, linong lukyang mengan ni Jesus, kasulunoring 12. Kabang mamapun la, sinabi ng Jesus, Ing katutuan sa sabyan ko kay kayo, ing metong kay kayo, pagtaksila na ako. Bebali sa lalog ding alagad kaniting sinabi ng Jesus, ing metong at metong karela kitang na. Ako itagi no? Ing mitiltil king tinapin na king mangkok kambeko, itaya ing magtaksil ka na ako. Arapaning anak ding tawing kayang kamatayan, antimo ing inulara ding kasulatan, dapat makalunos na itang tao maging kasangkapan ning pamagtaksil king anak ning tao. Mayap pa, para kaya ing ene ni bayit. Kanita Ihudas, ing megtaksil kaya, migsalitaya. Ako galang ing amanwan mo, maestro. Ika mismo ing sinabi, Kabang mamapunla, kinuha ng Jesus ing tinapin, binendisyonan ne, pemiraso ne ing tinapin, at binyene karingkeyang alagad, nga nang sinabi, tanggapan niya iti at kananye, itiin ka na akong katawan. Kay ba't nanita, kinuha ne ing kopo, pepasalamat yaking Diyos, at binyene karingkeyang alagad, at nga nang sinabi, Minum kayo kaniti, ikayungan, uling iti ing daya ang maging tandaan ing tipaning Diyos, ing daya kong misalwak, ban mi patawaran la kasalanan, ding dakalataw, sasabyan ko kay kayo, na ako minum pasibayo kaniting alak, hanggang eko inuman ing bayong alak, kambeyo, king kayarian lingip pa ko. Selisire kinta ing metong adalit, kay bat linwal lang papunta king bundok ding olibo, kanitang nga ng Jesus karela. King kabudbenging iti ikayungan, painggulutan niyo ko, antimoy sasabyan na ning kasulatan, ing Diyos sasabyana, patianke ing pastul ating tupa, mikalat-kalat la. Dapat kay bat kong sinubling mebye, muna ko kay kayo karin Galilea. Migsalitaya i Pedro at nga na kang Jesus. Agyang lakwan da karing sabla, kapilan man, ako era kalakwan. Hoy ding tandanan mo, bayo et tulaw king tatsyo kaniting kabengyan, may katatlo mo na ko ikuang apayalyan. Tinutulya i Pedro nga na. Agyang minsan dako paten kaya naman ing sinabi ra ding sablang alagad. Kay ba't nanita, tiki na lang Jesus ding kayang alagad king metong alugal ang mayayawos Getsemani, sinabi na karela. Lukluk ko pa ken saguli, munta ko bandaketa ban manalangin. Dapat tiki na lari Pedro at ding aduan ng anak Zebedeo. May gumpisa ning detangan ning maragul na lungkot at pagsalbat, nga na karela. Tutong mabayat ting panamdaman na ning puso ko, may bugkong mas pakasalo king lungkot. Manatili kayo ken at makipaglame ko kanako. Sinulong niya pang bagya,
migsakabya king gapon, at nganang menalangin. Iba ko, nung malyari, idayo me kanako iting kopa. Dapat taliwain kaburian ko, nunay keka yang matupad. Belikan na laring at lungalagad, at disnan na lang matutut. Ngana kang Pedro. Eyo talaga abat ang makipagpuyat nitong mumang oras kaya be ko. Eko matutud, manalangin kayo, bane ko manabo king tukso. Ing espiritu bisaya, dapoting laman, may naya. King kaduwang okdo, pasibayo na lang likuan Jesus, at sakaya menalangin, ngana. Ipa ko, nung iya malyaring mirayo iting kopa, at eke aldukan ing kaburian mo yung matupad. Belikan na lang misan pa, ringalagad, at disnan na lang matutut. Uling tutulang mitutundok. Inya pasibayo na lang likuan, at menalangin niyang katlungukdo. Makanyan mo rin ing penalangin na. Kay ba't nanita, belikan na laring alagad, at ngana karela. Matutut ko pat painawa, miras ning oras ba ning anak ning tao manabuya, king gamat ding taong makasalanan. Mibaon na kayo, tara na, lawan nyo, oy ninay taong magtaksil ka na ko. E paman mayaring migsalita i Jesus, iudas ing metong karing labing adwa, di natangya. Kaya benoring dakal na tawong magdaladalang pataram at palu-palo. Iba't la karing pamuntok ding saserdote at karing makatwa ning balet. Atin yang binyang senyas, ing taksil kareng kayabe na, ngana. Itang kanakong uman, yapin niya. Dakpan niya. Tambing yang linapit iudas kang Jesus, at ngana. Maya pabingi po, maestro. At sakane inuma, ngana kayang Jesus. Abe, o batati ka keti? Linapit la kanita, ring tao, at dekapande Jesus. Telandeng matalik. Begut nening metong kareng kayabe ng Jesus, ing kayang pataram, at tinigpas ne ing alipan, ning matas as saserdote, at apingas ne balugbog. Ngana kanitang Jesus king alagad, Isublime king kaluban na ing kekang pataram, uling ding gagamit pataram, king pataram la naman mate. Emuwari balo, king malyari kong manyawad saop kang ipako, at ngayon mo rin malyari na akong paralan, mayigit 12 batalyon a anghel. Dapat makananong matupad ing ularing kasulatan, king makanyan ing sukat marapat. kanita mo rin, sinabi ng Jesus karing kekaldan. Kailangan wari ing datang kayong magdaladalang pataram at palu-palo, bayo ko mong lakpan, intametong muwaring tulisan. Tuturo ko balang aldo king templo, at tayo ko dekap, dapat iti sukat ngan malyari, ban matupad itang sinulat da, ring propeta karing kasulatan. Kanita likwandering sablang alagad na, at tinakas na. Delare ding dinakap kang Jesus king bale ng Caiphas, ing matas as saserdote. Atilo makatipon ka rin ding eskriba, at ding makatuwa ning balet. Makatukiya i Pedro, tikiyan ne king Mario, hangga king patyo ning baleng matas as saserdote. Sinalangi king patyo, at may kiluklukan niya karing bante, banang akit, nun nano, ing tauling malyari. Ding pamuntok ding saserdote, at ing mabilog as Sanhedrin. Pilit lang maninton saksing maglarang, laban kang Jesus, bareng apapate. Dapot elamanakit metong man, bistaman dakalaring migkusang migpresinta, at memigawang suplong laban kaya, katatawlyan, ating adwang katawong tinalakad at ngara. Ing taong iti, sinabi na, agyo.
matas a saserdote at nganang Jesus. Ala ka nga pakibat, kaniting susuplong dalaban kaya ka? Dapot iya bubula di Jesus, nganang pasibayong migsalita kayo ning matas a saserdote. Yuyutos ko kaya ka, king lagyo ng Diyos. Ikayo na mismo yung sinabi. Dapat sasabihan ko kay kayungan, manibat ngeni akit siya anak ning tao, makalukluk king dani ng wanan ning mayupayang tutu, datang ya busal ding biga ning banwa. Panamdam na kaniti ning matas a saserdote, ginabakne ing sarili ng imalan at ngana. Kalapastangan Piglurande kanito king lupa at penumbukde. Ding aliwa naman, penampaling de at ngara. manula kang i- Ito, i Pedro makalukluk-yalwal keta king patyo. Lepitan ne ning metong karing babaying ipus, ning matas a saserdote at ngana keya. ika man kaya King arapan ding sabla, nganang mekiba. eko balo Mintaya bando king pasbul ning patyo, ikit ne ning metong pang-ipus a babayi at ngana karing at yukarin. ing lalaking ini kaya Liwat ng Pedro iti at nganang susumpang mekiba. eke ba Bitak a pinandit, lepitan de ring lalaking at yukarin i Pedro at ngara keya. emo nalilinga Pedro sinumpaya ngana. eke kakilala Sabi pa ito, tinulawak ya ing tatyo, at aga na ka ng Pedro ing sinabi ng Isus keya. Bayo ya tulawak ing tatyo, bekatatlo mo na kung ikuang alingat. Linwalya at may nangis yang kapait-paitan. Pangayabak amaranon, pipulong daring pamuntok daring saserdote at ding makatwaning balen, nung makanano reng apapate i Jesus. Pepagapos deng tanikala at delare at inarap kang Pilato ing gobernador. Inyang ikit ng Judas amig taksilkeya ing mayatulan niyang kamatayan ni Jesus. Sinisyan na ing depat na. Sibli na laring at lungpulong kwaltang pilak karing pamuntok ding saserdote at karing makatuwa ning balen nganang sinabi. maragol ko pamagkamali king pamagtaksil ko king tao nga lang kasalanan Lalong pagkalam ni ganito! Inugse na lang Judas ding kwalta kilub ning templo at likwan nala mehoya at migbiktiya. Dapot pinulot do ring pamuntok ding saserdote ring kwalta at ngara. abli lang daya reti at labag king batas ing iyabe na karimpang Kay ba't ng misangguni tungkol kareti, ginamit dalang pinyaliking gabun na ning mangawang kuran, geware iting sementeryo para karing dayuhan. Ito ing sangkan inya ang gangeni, awsan deng gabun ning daya. Metupad kanita ing inula ning propeta Jeremias. Kinwado ring at lungpulong kwaltang pilak, ing alagang tinuring ding Israelita
para panyali keya at ginamit dong pinyali king gabuning mga wangkuran antimo ing inutos na kanako ning Ginoo. Inarapde kang Pilato i Jesus nga nang kinutang keya ning gobernador. Ikapin, ing ari ding Hudyo? Ika na mismo yung sinabi. Dapat alayang pegibat na luman tungkol king susuplong dalaban keya ring pamuntok ding saserdote at ding makatuan ning balen. Inya nga ng Pilato keya. Engo daramdaman ing sablang susplong dalaban kaya? Dapat iya mekibat Jesus ang yang metong mang amano. Inya piktakan ng emunano itiling gobernador. Balang banwa, king pesta ning Pasko, ugali ning gobernador ing mibulos metong karing preso aaduan ning balen. Ketang panahon na ito, ating metong akabalitan a preso amilagwan Barabas. Inya mitipon la king kekaldan, kitnan na lang Pilato. Nino, ing buri? Lese king delong de keya i Jesus, pauli na ning pamangandirya. Kabang makaluklukya pa i Pilato king piyakuman, ing keyang makibale at inyang pepasabi keya. Eka makilam king ta... Ding saserdote at ding makatuan ning balen, sitsutan danoman ding tao, barang aduan kang Pilato, ing ipabulos ne i Barabas at ipapatene i Jesus. Inya kitang ng pasibayo karela ning gobernador. Nino kareting nga do? Nano naman da... Nano wa... Nakakulisak ngara. Inyang ikit ng Pilato, king alaneng akarapat, at pota mikahuluan pa, pepakwayang danom at inosno ring gamat na, arapan ding sablang tao, at ngana. Ala kong pati ba... Pepabulos ne kaniting Pilato i Barabas, at pepabarug na nemang latiko i Jesus, at sa kane binye karela, bareng ipako king krus. Linugdering sundalos ng Pilato i Jesus, king palasyo ning gobernador, at ing mabilog at apok daring sundalos, bigpadurot na keya. Likas de keya ing imalan na, at te pasuluran deng balabal amis na kaluto king kule. Kay bat nanita, ginawa lang korona king suksok aliniko, at pinutong de keya, at te patalanan deng metong atimbu king gamat ng wanan. Kay bat siklo-siklawut la arapan na, at pisuno-sunure ngarang sinabi, piglurande at kinware keya ing timbu, at pigbukde king buntok na, inyang tignangan deng piglibakan, likas de keya ing balabal, at pepasulod ng pasibayo ing imalan na, at kaybat lunwalde ban ipako king krus. Kalwalda king syudad, asalubungan de ing metong atawo Sirene, ing lagyo na Simon. Pinilit ng lemusan king krus ng Jesus. Karas da king lugal ang mayayawas Golgota, lagyong mga baldugan, lugal na ning bungo. Dininan deng alak asemutanan at du, kabud atak man na,
ena belawos ininom. Pinakure king krus at kay bat piparti-partira ing kayang imalan king kapamilatan na ni pamigsapalaran da. Kay bat nanita, linukluk-lakarin at bintende, mibili lang kasulatan king kabuntukan na tungkol king suplong laban kaya at makanyan ing mababasa. Itiya i Jesus, ing hari daring Hudyo. Kay ba't pinakudalan naman, karing adwang krus ding adwang tulisan, mingat balak kaya, ding taong lalabas pipiling la, at palmuran de Jesus at ngara. Ika, ing bisang lasak, ing templo, at kilubing Ang timurin, pituya-tuyare ding pamuntok ding saserdote, at ding eskriba, at ding makatuan ning balen, sasabihan da, linigtas na laring akayagnan ng mipako king krus, mekiabela king pamaglibak kaya. Inyang ugtong aldona, ing mabilog alabwat meralumdumya, inyang mag alas tres na, nga nang kinulayit masikan Jesus. Eli, Eli, lama sabachthani. Nga nawari, Diyos ko, bakit pepayimburisan mo ko? Dimdam dering mapilan karing pakatalakad ka rin at ngara. awsan ni Milayang agad-agad, kinangwayang espongha, sinosone king alak amaslam, at inastane king metong atimbo, at sibukan niyang pepay numan, dapot ngara ding aliwa. albenta mo. Nung datangan ne pining propeta Elias, Misan pa, kinulayit yang masikan ni Jesus, at mepatadya inawa. Siglawod tamo po. Kitang pinandita ito, ing tabing na ning templo, mega bakya manibat babo, ang galalam. Minayon at mga bangal laring batong mga ragul, at mga buklat la ring pansyon. Ding dakal at tawang banal, apakakutkut, may manyubli lang may magwala karing pansyon, at kaibat ng sinubling bebe Jesus, mintala king banal a syudad, at karin dakal laring menakit karela. Inyang ikit ng minayon ning kapitan, ampon ding sundalos akayabe ng magbante kang Jesus, at ikit da ing sablang mga palyari, mga takutan la, at ngarang sinabi, tutupo! Masid, makaroyong bagya, ring dakal apabaying tinuki kang Jesus, manibat Galilea, at liningap king miyayaliwang pamangailangan na. Kabilang lakareti di Maria Magdalena, i Mariang Imara di Santiago, at i Jose, ing asawa ng Zebedeo. Inyang mabibengin na, ing metong amakwaltang tao Arimatea, dinatangya, ing lagyo na Jose. Metong yan namang alagad ng Jesus, mekikitya kang Pilato, at pekisabi ni Kea, ing bangke ng Jesus.
kinuaneng Jose ing bangke, at binalot ne king metong abayong ulas alinen. Binili ne king sarili ng pansyon, akababaywan na papong pepalukid king bato. Kaybat nanita, peparagos ne ing maragol na bato, bilang pekatakap na ningkutkutan, at sakane minuli. Melakwan lang makaluklok ka rin di Maria Magdalena, at itang metong pang Maria, makaluklok la arapan ningkutkutan. Kabukasan, itang aldo tinukiking Biyernes, ding pamuntok ding saserdote, ampon ding pariseyo, may kikitla kang Pilato at ngara. Ginong gobernador, at tatandanan mi po, ing sinabi na nitang mapagrinlang ito, kanitang mabiyaya. Sinabi na king subliyang niye, kay ba't daring at lungaldo? Pakibanteye po sanang maigpit, ingkutkuta na. Ang gaking at lungaldo magkang muntala ka rin, dingkayang alagad, at panakawan ding bangke, at kay ba't ipamalitara ka ring tao ing sinubliyang mebye. Iting tauling pamaglinlang igitana pa, ing mga paupauna. Sinabi ng Pilato karela, Kumakayong bante, at munta kayo ka rin. Ipabantehin kutkutang king masanting biling paralan, amalyari yung agaw. merola at pekasigurado reng kutkutan. Dinilan diyang tatak ing bato, at likwan dala ring magbanteng makatanod karyan. Kapupusan ng pamamasa. Pasibayo po, maya payabak kay Kongan. Maya payabak mo naman po, Among. Kamusta kayo po? Mayap naman po. Napansinan ko po habang pakiramdaman tayo may papasyag, ining kaya katamong passion narrative tungkol king kasakitan ning ginutamong Jesucristo. Muli kong paniwalan ng balang metong kaya katamo, may bule-bule tamo mo naman. May gunam-gunam, kaniting kapalyarian, king kaya katamong ginong Jesucristo, king pamiyarap na, king kayang kasakitan, pati na king kayang pangapako at kamatayan, king krus. It is very overwhelming to see ne po na potang daratanging Palm Sunday has naging karakal ding tao. At I'm also very happy to see a lot of people now attending this Palm Sunday celebration. At buri ko naman pong pakintin siyan na balang metong kaya kayo, the reason why you are here, it is because you want to show your faithfulness, King Apong Ginoo, from beginning to end, ne po. At kaya kayong pamamitbit, karing kaya kayong palaspas na rin, ang tila naman pong statement. Statement na makasadya kayong makipagmarcha, makasadya kayong makirami, King Apong Ginoo. Balawan tamo po na ining Palm Sunday ni, awsan tayo namang Passion Sunday. Passion. What's the meaning of passion? Yapin itang drive. It is the motivation. Ban kanita, isadsad tayo, ing Apong Ginoo. At makanyan mo naman ing Diyos, itang kayang passion, alab ng puso. Ban kanita gampanan, ing kayang misyon. Anting tanda na rin kayang malalam at matinding lugod, king balang metong kay katamo. O, atin tamo namang pasyon, ne po. Lakal no puring misandal, pasyon, itang pamamasang pasyon, anong nuka rin makapalug mo naman, itang kwento tungkol king kasakitan ng ginutamong Jesucristo. Pero, the passion that Jesus wants us to have is not only that passion to listen to God's Word, but the passion
to participate in His mission. E kaya po, kabunta mo makiramdam, kabunta mo mamasang vision, pero in reality, ito naman ako concretize. Itang kikatamong kapagnasan na isundo, itang mission ng ginutamong Heso Kristo. We must be able to serve others as well. Self-sacrifice, emptying oneself. O yan po yung amanuan ng San Pablo mo naman po, na lulubasaning Jesus in kayang sarili. Self-emptying. Bistat man Diyos ya, divino ya, pero bebaning kayang sarili at kinawul nga ingbiyan na ning metong ordinaryong tao, including the experience of pain, frustration, and death. Ngayon po, umpisan tayo in Semana Santa, Holy Week. Nung atatandaan niyo 40 days ago, anyong umpisan tayo in Quaresma, we started it with Ash Wednesday. Ale? Anong nuka rin mi din ng tamong abu, king kaya katamong kanuwan. At ngeni, bilang umpisa na ning Semana Santa, yapining Domingo na ning Palaspas, Palm Sunday. There's a commonality between the two. May nga riyan ang pong bookends ne po. Itang Ash Wednesday, the beginning, and then here we have the Palm Sunday. Naning pamiparew da reni, they all started with the palms. Nung atatandaan nyo, anyang Ash Wednesday, nanularing sila bantamo. Ban kanita gawang abu at ikaskas king kanuan ning balang metong kekatamo during the Ash Wednesday. Yapin ding palaspas, ale? Palaspas. Ang kekatamong binendisyonan mo naman the previous year. So, palaspas, dati fresh la, ngeni sila bantala, may nga langino reta, at ilaring meging abu. And today, nandin talagang sariwang-sariwala din kaya katawang palaspas. Up to this time, nepo, fresh leaves, leafy branches, dining palaspas areni. Wawagewe tala, kabang magmarcha. At potang pabendisyon tala, wawagewe tala naman. It is a reenactment of what happened during the time when Jesus entered Jerusalem triumphantly. Ing matagumpen ang pamagulo Jesus karin king Jerusalem. Sariwa, fresh. Kutnan nyo po rin kaya kayong sariling eni, o kaya din kaya kayong kasiping depo, sariwa ka pa ba? Are you still fresh? O po ta, may nga langita na naman depo. Potang anak-anak tamo, masyado tamong masigasig, masigla. We are full of life. Yapin matutula tamo, potang atsula ring anak, king bale, nung ating kayong apo, masigla. Pero potang alang nalu, tahimik, bala mo sementeryo niya po. Pero when these young people are in the house, it fills our house with joy, with celebration. Wakayan mo naman po, king kaya katamong biye. Well, anak, datangin pa noon, potang susulong tanga king dad, tutuwa tanga naman. Nung dati fresh-looking tamo, makinis tamo kutis niya po, we are full of vigor, we are full of life. Time will come, mga inatamo mo naman. Time will come, dakaltana naman maintenance. Dakaltana naman uluan, king kaya katamong sarili, king kaya katamong kalusugan niya po. At datangin pa noon, tumwatan at tumwa, at langita mo naman, matetamo mo naman niya po. So, this is the cycle, king kaya katamong biye, from being dry leaves, or from being fresh, datangin pa noon, tuyo tamo naman niya po, langit tamo mo naman. And I think this is something that we have to reflect on niya po.
Sana, kalipaning ginutang Yesu Kristo, for as long as we live, let us make our life so meaningful by offering ourselves. E tamo mo kabud mabibiye para king sarili tamo, mabibiye tamo naman para karing aliwa. Life becomes more meaningful when our life is being shared to other people. Balawan tamo po na ining kapag masusyan tamo ngayon ni himpamaglub ng Jesus king Jerusalem, it was also a time king panahon da ring Hudyo kanita na mag-celebrate na lanaman king karelang awsa na Passover, pamaglagpus. And Jesus, palagay ko yan naman sa sala, namumunta ban kat na makisan metong king kapag masusyan na ita. Uling gaganakanda, itang panahon that they were saved from slavery, karin king Egypt. Anyang sinopan na lang Moises leading them out of Egypt, uling oita instruction na ningapong Ginoo karela. At mi pabalwan la dening Israelita, ala pa pong text message kanita niya po, ala pa pong group chat kanita, but they were instructed to prepare themselves immediately. Itang kapitangan na nimbengi, datang itang angel of death, at lumabas siya karing karelang pibale-bale. At metong instruction mo naman, mamili lang daya na ning kordero, king amba da rin karelang awang ang popang pasbul, at potang dumalan niya yung angel of death, lampasan nila, misalbala. Pero, dening Israelita, uling kailangan lang mako, immediately. E daw po masyado may kapag-prepare, king pamagluto, niya pinmadalian niya po. Niya sa halip na din ng depang lebadura, pampayalsa, din karelang tinape, leko danita. That's why they have the feast of the unleavened bread. Because they have to hurry up. Gawin na laking panahon. E no, kailangan magpatumpik-tumpik pa. Immediately they have to go. Nya, king pamagluto na, baka nita tinda naman gamitan, king karelang journey, pamangan, ang yang unleavened bread mo, dadalandane, atin lang babakalan. So, that is the very context why they were celebrating the feast of the unleavened bread. It is also a symbol of their freedom. Bala mo Independence Day para karela. Nyapin, up to this time, no, they are celebrating the Passover feasts. And that was the time na Jesus at Chuya naman po karin king Jerusalem. But Jesus knows the very fact na yung kayang pamagloob king Jerusalem, he is about to face his own death. Aware ya po kanita. Samantalang ding tao, niya po, magsayala, nandin, ikita mo, wala mo reenactment mo naman, itang pamaglub na karin king siyudad na ning Jerusalem, ikayo, magdala kayong palaspas, at atin mo naman kakantang, Hosana, Hosana. Po, masaya, masigla. Pero, itang tulang ita, itang sayang ita, eventually, makeshift. It led to something else. Instead of Hosana in kikatam kukulisak, ding tao, naning karelang kilisak, ipakuye king cruz. Crucify him. Kabilis tamo pong magbayon, po. Mabilis tamo mag-shift mood. Mumuna masaya, kay ba't itang kabaligtaran. Masyadong mabilis. Itang kikatamong pamagbayo. Ngeni okay ka. Ngeni asabi mo na loyal ka kingapong Ginoo. Ngeni asabi mo na makasadya mong ibiyay ang sarili mo kingapong Ginoo. Pero potang tataka na. Potang atsunay king masipita kabilyan ing Ginoo. Kabutan niya mo batingan. Kabutan niya mo lakwan.
Itang kikatamong pagmaragul at pupurian. Now, it led to betrayal ne po. Ato ini po ing katutuan kikatamo ne. Potang ngedi masanting korelasyon mi papamilya. And then all of a sudden, itang kaya kayong masanting pamiyabing ita. Mikaka-division. E pa mikakaintindihan. Nung dati as nung kayag aking balang metong, you're going out, eating out, sharing your stories together, and then, kabud na kayo mo mibubularan. Kabud na kayo mo mipapagtampo, at misasabi, lalalam itang mwa. Nung dati-dati, manawe kayo biye, you can enjoy a lot of things in your life, komportabling kaya kayong biye, and then all of a sudden, may bagsak ing negosyo, may bankrupt, alang mitagan, alang ala. So, mabilis ne po, mabilis ing pamagbayo. So, sana kingkikatamo pong allegiance, kingkikatamong loyalty king nga pong Ginoo. Nung kingkikatamong pamamitbit palaspas, tanda na ning darami at tamo kaya, makisan metong tamo kaya, sana makasadya tamo namang midami. E tamo kabud darami. Nune midami tamo mo naman. You will get yourself involved as well. Nung may aresto ya ing Ginoo, nung arapan ng kasakitan, nung identify kang kayaben, willing ka naman sanang makisan metong kitang kasakitan, adalala na ni kaya katamong maestro. Itang kaya katamong katapatan, kingapong yun, etamo mo ningas kugun, etamo mo ngeni sasabing wo. Pero, kay ba't na ning mapila na Aldo, panahon, babaliktad tamo, kalupadaring aliwang malapit ng alagad Jesus. Pedro, may mitbit yan naman palaspas ay niyang mumuna. Papasyag na kayang loyalty. And after a while, anyang inaresto na ni Jesus, ating may kakilala kaya, na may itong yakaring kayaben ng Jesus. He denied. Peyaliana, tinanggiyana. So, lawan tayo ng pingkikatabong sarili niya po. Looking at ourselves, how loyal are we, King Apong Ginoo? Po tabang darami at tamo King Diyos, makasadya tamo naman misangkot, o po ta, mumuna tamo ka rin pupulay, mangilag, at etani akikilala nga pong Ginoo. Uling, nung pepakilala tamong identified tamo kaya, balo tamo'y maging consequence na, lumasa tamo mo naman, magkasakit tamo mo naman, o pota, kalupan ng Yesus, itang sinapit ng kamatayan, o yan mo naman ing maninaya kaya katamo. So sana po, palablaban tamo yung kaya katamong passion, ne? Itang api, kaya katamong puso, bang kanita, na naman ing malyari, we continue cooperating, collaborating, makisan metong king misyon na ni nga pong Ginoo, ang yang masakit, ang yang ing biepa, ing maging kapalit. Etamo kukurul, etamo milalako pag-asa. Uling ing Diyos, eventually, pagtagumpayan na, ing kayang kasakitan at kamatayan, good will prevail over the wicked. So, let us keep hoping. Sana rin yung palaspas na rin yung pag nakalaki katamo, palagi na sanang maging sariwa, lalong-lalo na kingkikatamong misyon na isundo ining inumpisana ining ginutamong Jesucristo at wagewetala dining palaspas na rin bilang tanda ng kikatamong pamakisan metong at pamanangal kang Jesus bilang kikatamong talapagligtas. Amen.
Sasalpantaya ko, Kin Diyos, ikpang lubos mayupaya, di na lang kimbanwa ang ponyato, at ang Yesu Kristo nga nakabugto nga ginuta mo. Pengagli kimapayanin banalay Espiritu, may bait kanwa na Mariang Birhen, di nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepay tas siya banwa, makaluklok, wananin Diyos, sigpang lubos, mayupaya. Ibat ka rin, magbalik ya naman keti, ban mo kum karing mabye, anpong mga mate. Sasalpantaya ko, kim banalay Espiritu, kim banal a kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad ring kasalanan, king pangasubirang mering mete, at kimbye alananga. Amen. kanitingal doon ing pamaylasan ing kekatang Ginu, manalangin tamo para karing hanggang malalam apangayog ne king kayang kasakitan at nga tamong sumabi, Gino pakiramdaman me ing kekang balayan. Gino, pakiramdaman mi ingke kang balayan. Ban king lagyo ng Yesus, asimplong dat inatulan, parati talang lalawen, di ngaliwa, karing matang mipnong ganaka at kapatawaran, manalangin taking Gino. Gino pakiramdaman me ing kekang balayan. Ban king lagyo ng Yesus, abit batandat pitungan koronang suksok, mapupos na sana ing sablang karahasan, pamipasakit at kayalan ustisya, manalangin taking Gino. Gino pakiramdaman me ing kekang balayan. Ban king lagyo ng Yesus, amagdo sa king krus, ing Santa Iglesia, parati ang atyo karing hanggang daralana ng kasakitan at lugod at lungkot ning tao, manalangin taking Gino. Gino pakiramdaman me ing kekang balayan. Ban king lagyo ng Yesus, ang mamamate king krus, ding pakamalantang mayangobye, masaya lang matanggap king ligaya ning Gino, manalangin taking Gino. Gino pakiramdaman me ing kekang balayan. Ban king lagyo ng Yesus, amakirake king kabilugan tambye, itamo at ding kekatang komunidad, sumulong laking kasuywan at talang kaimutan alugod, manalangin taking Gino. Gino pakiramdaman me ing kekang balayan. O Diyos'y pami kang Jesus, binye mo ke kami ing gana-gana. Emo sana tatanggian ding panalangin, ayayampang mikeka, king lagyo ng Heso Kristong ginumi. Amen. Joy
Manalangin kay kapatad, baning daon tamo matanggap ya arapaning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan niya sana ning Ginoo, itindaon karing gamat mo, king kapuri ampon ni kaligaya ning lagyo na, king saplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Ginoo, ing pamaylasang pon kamatayan ng Yesus ay anak mong bugtong, papalyarya na kami sanang maging matampa harapan mo. King sarili ning sikanan, hala kaming arapat na anuman, dapot iti sanang ganap ng sakripisyo, apakyabuta na parake kaming pakaluluwampong lugod mo. Iti yaduan mi, king kapamilata ng Kristong Ginumi. Inginuman tabi ake kayong, At keka antimurin, ikasyolaring puso yung, makatas na laking Ginoo, pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. iting karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos. Ing purian ampon pasalamatan da ka, kapilan man ampon nukarin man o Gino. Banalay pa, Diyos sa malugod, ampon maganaka. King kapamilatan ng Kristong Ginumi. Ya ayalang nanumang kasalanan, yung lina sa parake kaming makasalanan, kusang lub tinggap na naman, ing atul makatuliran, king kayang kamatayan, inos na lang kasalanan mi, king pangasubli ng mebye, naman, penagumpena ing pangayat busmi, ulinita kambeding anghel ampon arkanghel, ing yato ampon banwa, king pamangilalampon pamibulalagda, alang tuknang ngarang pupuri. Ikapining banaloy pa, iking sibol ning sablang kabanalan, ulinita ipanigapumi, itugtugmay ng espiritu mo, antimoing titi pangambun, kareting ayin mi, ban pabanalan nala at parake kami, gawan nalang katawan ng pondaya, ning ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa, kalita, benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinaw ning biyan aking pamaylasang pon kamatayana, kinuwaning tinape, pepasalamatan na ka at pinuri. Piraso na yung tinape, dinwang na iti karing disipulo na nga na, kuwanan niya iti ikayungan at mangan kayo kaniti, uling itiya ing katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't tingapunan, kinuwaning kalis, pasibayo pe pasalamatan na ka at pinuri. Dinwang na iti karing disipulo na nga na, kuwanan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti yung kalis ning daya ko.
Ingdayaning bayu ang pon na langanggang tipan, amibubu para ke kayo at para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti, king pamigagan na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyangyan gaganakan mi o mapamakalulong ipa ing kamatayan at ampon ing pangasubli ng mebye, daraw niya ke kay ting tinapen ing bie at ing kalis ting kaligtasan, lain ning pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal a Espiritu. Ganakan meoy pa ing banal a kapulungan mo ang makalaganap king metuyatu, banmi ganap yaking lugod, kambe ng Leo ing Papa mi ati Florentino ing obispo mi, ipasya ning obispo emerito ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatid mi aminuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan ing pangasubling mebye, king pakalulu mo idala mula, at ding sablang mayang mo na biye ketang masalang arapan mo, pakaluluan mo kamingan. Gawan mo kamingan karapat dapat magkamit kimbiye alanganga, ban kambening Nuana Virgen Maria, induning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, kambering Nuana Apostol at ding sablang banal, ami biye kalugod-lugod ke kaking kekaban ding panawon, apuryan ng pon paligayanda kasana, king kapamilatan ng Hesukristong anak mo. King kapamilatana, kambe nampon kaya, kagumning banal na Espiritu, sablang parangalampon ligaya keko Diyos, ipanglubos mayupaya, manggaman king alanganga. Maustam yan ikingipa kaning manong tiro na kekatamo ning Ginoo.
Ikabos mo kami, king sablang Marokoy, pamalugod mong ipagkalubing kapayapan, king pandaon mi, banking kasopaning pakalulumo, mitimawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan, at mikabiyus kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ng pon pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, i Hesu Kristo. O Diyos, ay paming ginuming Heso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko, babye ko ke kayo. Mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nune ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ing banal akapulungan mo. Layon meng pamayapan ng ponpisan metungan, agpangking kaburian mo, ika mabibiyang pon mag-ari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabe sa kapilan man ke kayo. At keka antimurin. Ipakit tamong eni king ni kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po. Kapatad ning Kordero ning Dios, niyo'y milalako king kasalanan ning yatu, nuan laring mayawos king apuna ning Kordero. Gino, ek matampang tanggap keka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Atin tamo pong second collection para king alay kapwa. Kalakat ka po para kintauling pangalan. Manalangin tamo, O Ginoo, pasalamatan da kakarating banal mong kalam, hing kamatayan ning anak mo at dana na kaming kapayapan,
at patibayan na kami kasalpantayanan. Ing pangusublina namang miyabyedi na kaming pamagparati, layo na kaming tayran king kaligtasan, itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Luklok tapo sagol. Kapabaluan po, bukas po, Lunes Santo, Martes Santo, ang po Miyerkules Santo, alata po misang abak, yung kaya katamo po misa maganap la po alas 6 na ning bengi. Pasibayo po, daratang pong Banalayaldo, Lunes Santo, Martes Santo, ang po Miyerkules Santo, alata po misang abak, paganap langan po ring misa alas 6 na po ning bengi. Karas na po ning Miyerkules Santo, kaiba na po ning misa, paganap ya po ing mumunang prosesyon ning Semana Santa. Dakal pong dakal, salamat. Talakat ta po para kitauling bendisyon. Inginuman tabi yake kayo, At keka antimurin. at bendisyon na kaining Diyos sa mayupayang tutu, ingipa, anak, at Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne umeko king kapayapan. Salamat kin Diyos.
Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ang ating paglalakbay ngayong panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayo ng simbahan na palalimin ang ating pananalangin, ang pag-aayuno at ang pagbibigay. Sa ating bansa, ang sama-samang gawain ito ng pagbibigay para sa ating kapwa na nangangailangan ay tinatawag nating alay kapwa. Ang alay kapwa ay hindi lamang isang simpleng pagbibigay limos. Ito ang pagkikiisa sa buhay ng ating kapwa, lalo't higit yung mga kapatid nating mahihirap at nangangailangan. Sa taong ito, ginagabayan tayo ng temang Sulong Padayon, Pananagutan sa Pagbabago, Pag-asa ng Pilipino. Sa Kwaresma, nawa ang ating panalangin ay magpalalim ng ating malasakit at ang ating pag-aayuno ay magpatibay ng ating integridad at ang ating pagbibigay ay maging organisadong pag-asa, lalo't higit sa mga mahihirap. Marahil po tinatanong ninyo, saan ba napupunta itong Alay Kapwa Collections? 32% po nito ay napupunta sa Caritas Philippines upang makatulong sa programa nila para sa mahihirap sa buong bansa. 10% naman ay ibinabalik sa Social Action Apostolate ng ating parokya sa mga parish service ministries. At 58% ay napupunta sa Alay Kapwa program ng Social Action Center of Pampanga. Sa pamamagitan ng mga donasyon na ito, natutulungan natin ang 3 mahahalagang programa ng sakop. Una ay ang Educational Assistance Program na ngayon ay sumusuporta sa 700 college students at patuloy pa itong madadagdagan sa mga susunod na taon. Tulong po sa akin ng Alay Kapwa ay ang mga binibigay niya po na sa akin na financial. Lalo na po is wala na po akong mga magulang na sumusuporta sa akin. Sa Alay Kapwa, natulungan po nito ako na makapag-kolehiyo at pangarap ko po na maibalik yung mga pagod at sacrifice sa akin ng mga magulang ko. At dahil din po sa Alay Kapwa, natulungan po nito ako na hindi na po iisipin ng mga magulang ko kung saan sila kukuha ng pan-tuition fee para sa aking kolehiyo. Ikalawa dito, ang Health Assistance Program na nagbibigay ng medical and dental missions, Operation Tuli at mga gamot para sa may sakit. Noong nakaraang taon, 2025, 749 na pasyente ang ating natulungan. Maraming salamat po sa Alay Kapwa. Nadugtungan po ang buhay ko po. Salamat po, Alay Kapwa, sa binigay niyo po tulong sa akin. Nagaling po yung kidney ko para po maayos po yung kaligayahan ko. At ang panghuli ay ang Disaster and Emergency Response Program na tumutulong sa ating mga kabalin na nasasalanta ng iba't ibang mga unos na noong nakaraang taon ay nakatulong naman sa 3,700 na pamilya mula sa 18 parishes sa ating archdiocese. Kaya naman ho, ngayong Palm Sunday, magkakaroon tayo ng second collection at ang second collection natin ay para sa Alay Kapwa. Inaanyayahan ko po kayong suportahan natin ang Social Action Center of Pampanga at ang Alay Kapwa program upang sa pamamagitan ng ating mga handog ay makapagbigay tayo ng pag-asa at tulong sa ating mga kapatid na higit na nangangailangan. Nawa ho, sama-sama nating ipahayag, Sulong Padayon, para sa simbahan, para sa mga kapatid nating nangangailangan, at higit sa lahat, para sa minamahal nating Pilipinas. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon. This is what we can share. This is our Alay Kapwa. Sa